ngatheleka solo ngiva ngetindzaba ukuthi yabona tikho tiyembeka na efakuchaba bazi siphila khona ngakhaya lekhongolele yasisabret lelo thatha wakho ngithatha inyama yakho yahambe ekheyo sibane baba ngiyatinanyelo ngisemawuyele mina basho lo mnye babe abathile yasisi ngicela ukuthi 600 nje nasikhale pipi wathachida yebo 600 lithe uhambe kanjena lekhowe khetsi kuthatha nga600 ngibona ukuthi yini ayithole profit mina noma ngitshele nje ukuthi lo Christmas walontanga ngiflash la khaya siphila kanjena bakwamsetele masotata uJabula ngokisa so director osekhaya phela mfana manje umuntu osemnikeza inombolo ngalakhaya ePark Butchery ngosiyami kube kangayi phela ngakuseka phela uba angisazi ukuthi umuntu athole ifavor la khaya ke singana ngase cathedral ngehla kweTsombole Maro hayi babe olotela khaya 78 76 yes 16 my son 52 Holy Park Butchery lapho kuyaphileke maya siyabonga sisayaqophisimo sisaya ngoDecember sivile ukuthi usetawukala lesinye special ngosa maya siyabonga uyathi kulenza abantu abamosinkingi la speaker la start simashele sithi bayibe wo yeah